Ngisacela ukubingelela ngumanga uThobani sakho masipulanye ezinye esipulawa amathambo. Bathokho balisandla sensimbi. Ngosentambo ehleze ebomvu zamadoda umtelejo bathathu manzi ulwadla manzi ababaye. Namhlanje ngizocela ukukhuluma nganandi ibhodlela leli. Leli bhodlela leli. Ibhodlela leli elinamandla kakhulu. Le bhodlela leli lisebenza kumuntu onezitha noma kumuntu othakathwayo. Noma kumuntu othola ukuthi batshontsha insila zakhe noma bathatha impahla zakhe noma kunezilwane ezimlandelayo nandi leli bhodlela leli mawubona nje into zakho zingacaci leli bhodlela leli linamandla leli bhodlela akulenze njani njengoba ulibona linje uthatha insila yakhe amanzi nakho okugeza uyawachitha nje mase kusala leyo insila uyithi into la phakathi mawusuqedile ukuyithi into la phakathi mase ufaka amathe wakho phakathi yabo uphimisele nje phakathi mawuqeda mase ungitholela ini u10 rand mase ulibeka phezulu kwalo 10 rand mawusulibekile phezulu kwalo 10 rand mase uyalikhulumisa ulikhulumisa uvulile ulikhulumise usho yonke into embenzeka kuwe efisa ukuthi ivaleke nezitha zakho mawuzazi uyazisho lana akazidlali ke nezingane lele ngifuna umuntu owazi ukuthi ufunani izitha zakhe ma usuqedile ukukhuluma njalo mase umba ini umgodi nje mhlambe ozolingana inisandla noma isiduli okuseduze kuwe uma usuqedile ukuyimba leyo nto leyo mase uligoqa ngalo 10 rand mase ulifaka phakathi mawulifaka phakathi uyakhuluma imina ngiyokutshela ukuthi uyokhuluma uthini leli bhodlela ke linamandla kuphi 10 zakho kona wonke nje umuntu okulandelayo wonke umuntu okufisela ini okubi la sivala izitha phezulu kwakho ukuthi wonke umuntu olandela wena uzolandela leli bhodlela yena kuzokuthola akakufunayo okukuleli bhodlela yena nje makhona okubi noma thola ukuthi ukuthumela ngechitho uzothola ukuthi nina niyathandana ukhona umuntu olokho enihluphayo nje olokho enibelesele enithumela ngechitho efuna nihlukane thola nanti ibhodlela ngiyochazela ukuthi ulenze njani lokho engichazile la nokunye ngeke ngichaze la bese kuba inandi ibhodlela leli inhlahla la uyageza la uyageza ukhulume ubize imali ubize yonke into oyifisayo ubize umsebenzi la ngoba manje lento le eyezitha lokhu uthi hayi izitha izitha noma kuthiwa isiphi isitha la ngiyochazela ukuthi ulenze njani uhambe uligqiba hayi ekhaya uligqiba kude kabi uligqibe ehlane ngiyakutshela ukuthi hamba ufike uligqibe ma kunomfula ngiyakutshela ukuthi ulenze njani emfuleni lapho khona ongeke uze litholakale khona nawe mawusuthi impela uyamdabukela hayi lokho ke sekuyoba ngokwakho la izitha la mawulifuna uyalithola kimi umanga uThobani atholakala kimi kuphela awulithole etradini emadolobheni ulithola kimi nje uyangifonela bese ngiyakwazi ukuthi nginikeze lona wenze njengoba ngishilo ma wenze njengoba ngishilo ngeke uzuyisole siyathokoza umanga uThobani.